Umesumbuka sana na dunia hii, umesumbuka sana na magonjwa mbalimbali na vitu vingi ambavyo shetani amevisukumia kwako. Ni kweli shetani yupo kwa sababu ya kutuangusha sisi, ili tushindwe kumfikia Mungu, ili tusimuone Mungu. Sasa nakupa moyo. Mungu aliyekuumba, Mungu aliye hai, Mungu anayetusikia kuomba kwetu sisi wenye mwili na dhambi zetu, anasema tusiogope. Ni mengi kweli yanayokuja kwetu, ni mengi kweli mabaya yanayokuja, lakini tusife moyo. Tumwamini Mungu, yeye hatatuacha, atatupigania. Mungu hajui kushindwa hata jambo moja. Ni wengi kweli waliopitia majaribu mbalimbali, ni wengi waliopitia shida mbalimbali, lakini walipomrudia Mungu, Mungu aliwapokea, Mungu aliwasikia, Mungu aliwapigania, na Mungu aliwainua na kaweza kupata faraja ya mioyo yao. Na sisi leo tumgeukie Mola wetu, tumgeukie Muumba wetu, tumgeukie Muumba wetu. Tukimwamini Kristo, basi yote yanawezekana.